Akwaba, wa frame Adwoa searching Mesrel. Now wa subscribe to my channel. Near notification bell also for more news. The Ugo Nano. Ombo Mbaye ni wie no ana na omo rashi akopejepija na omo so obi en calm down inter police phone nkramofo omo do bani akire wia aya sore ma ye nuanom no interfe no omo besoa emu ni nyina no makoto ogu empese mi kire o se ya na me fa mo be ka se mi kire mo okay se ebani se ya na me kra ora ho e man kramofo mi hu bibi se ya na me kra ewura ho enura ne na ayame ya enura me betra na me nya evidence no but e ba magim se enipa ne eku omu bekomu no mu na enkramofo e ba magim and truly nipa na ewu no omu na enkramofo se oyeke okonkra modi minka but omu na o muslim names minka ne sa omu na wo nkramodin na eya na eja se munua a woni mu na de mutipo fom afre ala ni ama okobra ni etinye betwam to munua no so se bi wo yesei na mu de bufuo munua na ka kire mu se me pese me beya de meboa ma enkramofo nyina benya ahoto ya clear se for long time Oko Ghana me case su play me to sabi open communities are here on pa no me the poorest pa o Ghana Zongus Muslims communities they are poor Muslims community they are very poor in terms of education they oko no for they are more but even in terms of education they are weak. Sankrofo ye guo ya ekoto mu na gu nei obusa omu so mu were oma ewo abusua yes omu bi betimi abayenka de focus ye esika focus ye wo mai mu ya ti omu nkwa na so prekupe omko ade e woni mu anka ese nkwa de be gwa ni community no ese wantimi enye do anko school enye gba papa bi anya nti ana wakoto sa hawo ya maneri mu a why no gangeria and kenya sa na de ball mu o se nka won de nko ye atiritirasam ya money se onko chinchin ko kunipa ya money se enkwasasem bia na ya be fra mi kai nki ampe na omade ni ko din kwasasem da bi ya money sa na ese amokyere ese obre amane ai wo zungo communities ni na omu ni sa ahomegye ni ahomekan nti no omu nyi na no na sa perception no aba omadwene mu and they use them after just throw them away. Look at them, he has gone. John Mahama is alive, Esirunketia is alive, Samijan fi enjoy and or class people is alive. Otuko no henkwasiefo wenu na atitiase na hwe memma akututuroto tintintinti abrane a wo mo se memma ye hia wo de aye oman no daache they gone all in the name of NDC, all in the name of wickedness, and your own brother abedinase obepem to me na mo zongo communities motimi di mosesi mboa ka se minsumi ko school be do be se Dr. Mahmoud Bawumia ene ofaye ne no ma bi go go India so mo ko doctor degree se le be ya zongo communities no mo so e basa wo ne ade e se mo so mo ni ade no enu kwa so obi ehunu kwa na omko gintete ni efi bi mehwe mo etika on feel proud say unua ne be sa ade ntino ye mo na chi dom
na omuntimi pushi dodo nanka edmunyam ne ba motimenya access na do go for buy out this zongo community one ni fa zongo development one ni hwe mabunu a any free education buy e mabunu a anya mfaso a nanka ma wofu no entimi nyes kefo mu go school a ene omu natimi graduate through free education. Yes sir, ye nuanu muslimi fo ni bi se omonti se de go bi nu abe ye tia make me use that video we ka se ma chere mo se mo se ni pe ugo na ye nuanu muslimi sipo onwo so edru de entie de anye enkwasiasem etiritrasem enoma emfa de papa emma empuntu me o mamu ani abefrem etimatu mu na twene enti say ya agma mo panie mule ye mo nkodi adwumanim mo nkodi ewu mo nkodi bone mo nkoye no ma ensem fata eno na mo pe unia na ekoro unia na ewu da ho no unia na ede ntuma tetere no ho a yekoto na twene unia nam ke mo se no ma we tu ye twa pastor mahu se abatwo we amma say you know communities no any Muslims no be ayo madwen say they don't want any development in their life. Say the omotie na on person mutem sa you don't care. They don't care. And the reason why you know mabun bre community ni say and the kanfo no be malamfo ni bi ni sampanifo ni bi na wo communities no. They are the people who cause some problem. Yes. They are the people who cause or how can say every member will come. If you say, one of the this can no more exercise member because all no one at all. It only yet to tell some uncle this can near Betcham, near Mamma from Munkum Kudianimu. Yourself, you me now, or that's why I'm going to call you. Also told you, I say. Ebusia yes omu bi betimi abayenka de focus here esika focus here wo mayimu ya ti omu nkwa na so prekupe omko ade e woni mu anka ese nkwa de be gwa ni community no esense wantimi anye no anko school enye gna papa bi anye nti ana wakoto sa hawo ya mane mu a waye no wo gangari ya enkenya sa na de bo omu o senka wo de nko ya atiritirasam ya money say onko chinchin ko kunipa ya money say enkwasasem bia na abefra mi kai nki ampe na omede ni ko din kwasasem da bi ya money sa na ese aho kire